Kaç oldu lan? 38.500 so'mga erkek torpoq satib olindi. Tuğanlar bugün 23 oktyabr 2022 yıl biz Özgön mal bazarından erkek torpoqtordu buqalardı tartib ko'rsatamiz. Andıqtan videonun ayağına çeyin biz bilen birge olup kolda ретінде barыңızдар birden pulчитip лайктан баспаңыздар. Bazar пробкадагы деле. Азыратын секеден сурай берели. Яғни толалды еркек torpoqtor бұл жағынан башталады. Пробка ғой, адамдар батпай жатады. Еркек torpoq қанша екен шу? 30 кем vardı otur. 30 кем vardı. Қанша сұрашты? Байты қандай ана? Жақсы. 21 сұрады. 21-ге сұрады дейді. Еркек torpoq. Базардың екшекей ушул оқшайт алды. Есімді алды. Болды. Мына бұл қасы деген екен болла. Заказа тақсақ болмақ ұсталақ. Мал жоғылға малдар тау алмақпыз. Қанша екен? Қанша кетті? Басында шашылыш кетті бұл. Барды ға. Ауайлаңыз жақсы екен. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Жақсы. Нерде еркектер барып кен? Ұрғашылар бұл тарапта. Нол жағында еркектер болшы еді. Жоқ болды. Чомбуқа қанша екен чомбуқа? Чомбуқа кен. Тәділ бұқа кен бұлдағы. Соңы. Erkek mi? Erkek kötü. Kaçadan? 35 kem vardı adam. 35'ten kem var. Saçlı mı? Sıradı. Kaçtan Ben 5'te? Mertrak'ın 30'dan kem var. 30'dan kem var dedi. Mertrak'ın dedi. Жақсы. Kaç kanaldan görüyoruz? Baytubu'dan. Torpaqlar kaçadan aka? Erkekler mi? O aka. Erkek torpak. Erkek. Sizden nasıl? Sizin kaç akımda? 200. Çeçen işte kotla balдар айтқандай мынандай. Çoğun paket. Пробкада тығылып қалып туғандар. Қашадан болды? 35'ten de eko. Haydi. Tığılıp kaldık. Töylep ketpegile çatqılla. Kaçadan da bu kadar ka? 90 so'mdan deyip naları. Nalı 90'dan kemi var deyip. Eko. Aka kaç oldu? Kaç oldu şu? Kaç oldu şuradan? 25 vur kaçı var? Erkek torpoq. 25 oldu. Baktay kaldı. Hey çatısılana. Ana arası pробкада kaldı. Kuş. Haydi ötketelim. Namen koşulup. Kaç oldu? Haramim oldu Ali. 40.000. Erkek torpoq. Erkek. 40.000. Kaç oldu? 35 yarım. 35 yarım gitti. Toptan. Ha. 42.000 so'm erkek torpoq. Tanımal. Kaşqa. Onday. Allah ekan. Tanımal da. Boş olsun. Erkek böyle mi? Nalarçı? Bari 40.000'den kem. Bardığıyla 40.000'den kem var deyip. Paydrat. Ooo. Bana kettiler. Ketti. Şöyle belki de ile gitti oldukla. Uçup. 43-44 boldu deydik o. Kettiler. Satı alıp çıkıyor tutkan bağlar tuğanlar. İki torpoq ketdi. Salam da koylar ekranızlar tüngele. Kırgızstan'a salam deyin. Oo. Ağlar Kırgızstan'a opş salam deyip barınızlarga. Gör atkanlarga salam. Akırın. Batmaya da. Nerede erkek torpoqtor ketdi? 38. Buna 38. Buna 40, buna 38 gitti. Buna 40'a getiptir. 61'den gitti. Kaç o aka? Bunlar ayda koş. Buna ikincisi. 3'ü 61'den gitti. Alındı mı? Satlattık. Pробкадан zorga çıktık. Benim yerge gelip tıkılıp kaldı. Kaçıdan beri ödetken ha? 36 beri ödetken daha. Görünce kaldı param. 36 şu beri ödet. Bir beyde atar. Aman da yem boşadık ki. Pробкадан örtten zorga çıktık. Kaça oldu kamla? 46.500. Satı aldım. Çomkalar. Dikkat. Ne kaç aka? 55.000 so'm kemi var dedim. Torpoq.
Biz o sarayın içine girerçi, bu dakta takır ele ыңгайсыз болып қалады екен. Мына чоң бұқаны 130 000 сом кем бар екен туғандар. Жасы қанша болып қалды мына? Бұнан бұқа екен туғандар. Қанша сұрады базарға? 120 сұрады. 120 000 сом сұрады дейді. Чоң бұқа екен туғандар. Жақсы бұқа екен. 1, 2, 3, 4, 5 оны буштағы. Ең бұштағы менен 6. 6 bir қора. Дыйқаншылық. Жаштары қандай екен? Жаштары 2-3. 2-3 жашарлық бұқалар. Бағылғандағы. Оған о жайлыдан келгенде жерден тұрады. Жайлыдан келгенден бері жемде тұрады. Мына 6 қатарынан. Дыйқаншылықты көрді. Ақшалары ше? Ақшаларды білмеймін. Ем чешіледі. Көчті олғайды. Чешілді олғайды базарды қарап, демек лауыз ет берсе. Жақынырақ айтын болады мені біресі жүре қызы болады. Төртеуіні бір сатайды, Бұқаны қаншады отасыз? 110 000 сом. Жашы ше? 2 жашар бұқа 110 000 сом кем var екен. Сұрады ба базар? Қанша берді? 99 000 берді. 99 000 сом беріп отады. Бербейді. Мына бұқаға. Мыналарды алдыңыз бізге сатылау ба? Қаншадан болды ба? 115 milyon. Қайсы жетті? О, чекеден ме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14'te Kızılga çeyin 110'dan aldınız vardı. 115 milyon aldınız. 8 al, bir alın da. Bir 115 milyon sonunda satıp alın tırnalığa. 14 baş. Жақшы. Barakasın versin hava. Sodanız versin. Tış bolunuz. 8 alındı değil. 115'ten. Ekona. Eko 87 000'den verilmeptir dedi. Verilmeptir. Adakam gör odakken nereç. Eko 87'den sıraptır. Verilmeptir. Adakam az var odakken. 87 000 verin dediniz mi? 86 milyon. 86 000 son veriyor odakken odakken. Oo. Adakam. Tavakkal değil. Tavakkal bir değil. Onu da bekle. 86'ga. Biri öyle dedi. Жақшы, содан версің ка. Жақшы еме oluyorum. 86 000 сом беріптір. Алкам бері өдат. Бербейді. Қанша досы да? 75 000 сом. Жақшы че? Тайбұқа. 75 000 сом кем бар. Қанша берді базар ака? Еміл ап dediniz. Еміл ап келдік дейді қонда. Жақшы. Соданыз версін. Ақырын ошол жақтан. Жақшырақ балардан көрелік че? Kaldı gelme. 73 000 somga satılıp ketdi. 73'ga alıp koydum alpan. Satıldı. Bul da satıldı mı? Kaça gitti? 62'ye verildi. 62 000'ge verirdim de ters. Alpan. Oo. Alkan esipte odat. 62 000 ket. Oldu. 62'ye ketdi. Kaç yiyoruz Saka? Yok adam yazdım bu kadar özüyle. 50 000 yeriz. 50 000 son veriyoruz bu kadar. Yok biz satmayız Saka. Tat degen tatlamaz. Geçip koy. Kaç oldu mu? 100'den. Çeten öyle. Yaşlarınca. 120 yaşar bu kadar. 120 yaşar sorağanlarına. 100'den. Ne olur? Sevizde ağırken. Atı verir şu var. Çetin tak olur. 100 almak için. Kaç oldu? 85 000 son veriyordu. Жақшы. Sodanızlar versin. Naşınay tuğanlar. Bugün biz özgün bazarından kupalarda tartıp gösterdiğin hareket kıldık. Sunuş fikirleri bolsa kommentarya altınızlar. Kanalga katılışlar. Tinçlikta, amanlıkta bolunuzlar.